Abdi tusing medayangan belilah karma made buka kekene yang pinahan dijebeleh titian kala ajakin beli pesu apa buena kain kondangan sebagai yang payas amone apa sih salah nih yang berasa wajar nganut situasi dan kelim rasa demen ningelang timpal-timpal nyambatan tunangan beline jegek berpisah nuotin moda cara jani seksi tergaul tusing kesambat kunaku berkumal terngelak-ngelakin kerana jelek melah titiang belin lakar menampi sampunang jeng walek nyambatan titiang anak lelabian nandang perlebihan gaya tusing medayangan belilah karma made buka kekene yang pinahan dijebeleh titian kala ajakin beli pesu apa buena kain kondangan sebab yang payas amone apa sih salah nih yang berasa wajar nganut situasi dan kelim rasa demen ningelang timpal-timpal nyambatan tunangan beline jegek berpisah nuotin moda cara jani seksi tergaul tusing kesambat kunaku berkumal terngelak-ngelakin kerana jelek melah titiang belin lakar menampi sampunang jeng walek nyambatan titiang anak lelabian tandang perlebihan gaya tusing kesambat kunaku berkumal terngelak-ngelakin kerana jelek melah titiang belin lakar